Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar, do'stlar, obunachilar, nechsizlar, yaxshimisizlar? Omon yuribmisizlar? Issiq kunlar ham boshlab oldingizlarmi? Ay jonivoringlar. Ko'p vaqt oldi bilaman. Video chiqara olmadim. Ko'p yozdilar, komment yozdingizlar. Bilaman, hammanikini o'qidim, javob berdim. Lekin shu eleştirma etmişler, qo'l demay ulgura olmay qoldim. Xudo xolasa buyoqqa videolarni bosamiz, kontentlarimiz zo'rlardan chiqib, sizlarga manfaatli bo'ladigan videolarni chiqarib berishga harakat etaman qo'limdan kelgancha. Sizlardan faqatgina bir dona narsa so'rayman, meni qo'llab-quvvatlang. Shu like, komment, podpis. Ayni, ular ham tasdiqlab turibdilar. Podpis bosinglar. Bizning kanalimizni 90-95% odam podpis etsa bo'lming kuzatadi ekan. Shu sona hayron qoldim. Statistikasini gidib ko'rsam, sen 95% adam 95% yarısamı özü 5% adam podpis bo'lib ketdi. 10 ming, 7 ming, 8 ming odamni 5%i gana bizlar obuna bo'lib ketgan, qolgani esa obuna bo'lmay ko'radi ekan. Do'stlar, sizlarning ishingizga ketmaydi obuna bo'lib qo'ysangizlar, bemalol obuna bo'lib qo'ysangizlar bo'ladi. Sizlar asosdan mini firmamizni obzor etib ko'rishdaman. Sizlardan azatib, tomosha etib ko'rib o'tirsangizlar bo'ldi. Like'ni bir bosib berib. Aynen, cücükle yadlarizdan bular tepada yana qishqirib boshladi bu xudo xolasa. Onda yana bir qara. Oxirgi videomda bir ikkisini ko'rsatdim adashmasam shu. Ko'p vaqt ketdi video chiqarmadim bilaman. Bularning hammasini birma-bir chiqarib tomosha ettiraman. Bu yerda toza vajlar bor. Yangiliklar bor do'stlar, yangiliklar. Xudo xolasa hammasini ko'rsatamiz. Yine cüce. Yadlarizdan bu. Ulayıpma, ne deysizlar? Görgen adam oh kanal kakşa karanlığı. Esir başladı güzel. Lekin hali pepevec bu. Esir şunu görəsizlər mi? Oynap beraber oynaydı. Kana bir oynap. Hop. Yani. Oynayayım anı. Yürü mənə deydi. Yok onda vec yok. Oynap duruşa karanlığı oynaşan. Şükür xorazayında like basmasayızlar gatolar. Videonun axırından görsəizlənməsin, bir çetdən çıxarıb görsəm. Çox vaxt oldu çıxarmadım, bana vəziyyət İvansdan kanatlarını yayıb başladı şöyle. Köylənədi bu toprağa, yunadı. Birini különkələrini açdım. Xəmət bərgən sözlü axşam. Hissi olub başladı. İndi bir yana elə köp yerlə ağdar döndürüb yatdı, Allah'la taxlaşım gerek. Hastası ekin taxlanımdan görüşləmə verirlər. Nə deyir cücə? Bana köpçelik kızıktı lekin bana köpçelik adam. Niçki vej, niçki zat. Satmış sonra da komment yazgallab oldu. Dostlar, eğer de bir köngele yakıp hakikatte bir alamanım deyen adamla olsa satıp verələrimiz pula çıksa. Lekin arzan çöyəcəməz bu. Videonun teyinde Telegram nömer kaldırıp koyamam. Kızık qallab olsa bağlana veringlər də arzan çöyəcəməz. Yaxşı pulla olsa verirlər. Olmazsa atak özlərimizdə durğanı yaxşı biləcəm. Pepevəciylə, dəpkişlə görsəyiz də болады həli. Dəpki sürməyənə, Məkkə dinən bu mandajda. Lakin vəcin duruşunu gördürsülər. Yəni, indi xoraz bər çıxardı, xəmət bəringlər. İndi kokurdab başladı, qışqırdı, taza qışqırdı. Həftə oldu başlayı. Asta. Yine baş. Kızık qallab olsa alaka çıqa verəsilər. Yine kara var. Linkelep yaptı bu, linkelep. Per çıkart tuttu. Yaldıraçın akraslarını görün ama. Boyun laponun istiği linkede bunda. Oh. Yani çok aman dedi. Bunun pepevec bir geçik perti yapalım. Çeliz çok. Güzel güvez bir güzel ki. Güzel ki. Cüce perinden indi hele serminliğin per çıkar yatır. Asta özür bilmedim. Akşam kutuğun deneden yürüttü beni. Az denedere damaktımız bu et. Kuyrukları çıkardı indi. Kuyruk sürttürttü hele. Tülep tuttu bu. Pepevec bayağı depkilerine itibar versinler. Umum dürtmeyenem. Ne deydi vec? Siz kommentdə izah bərk dinləyin. Bala mı boy mu?
Videomuzun köpçülükə qızıqadan, köpçülük yaxşı görədən yerinə gəldik. Bu məkyallah. Bu məkyallah. Aynen. Xoraz ət gəldik buna, tülək. Çempion xorazım, çempion. Çıxarıyı verəmiz düşürdə. Yəni məkyallara kaçan xoraz qoşasınız, kaçan tuxumunla verəz deyərlər şeyinə. Ana, xoraz. Yəni məkyallar. Yine xoraz. Yine xoraz. Ana məkyallar. Bu cüce məkyana tülək xoraz qoşdum. Məkyallar xuda xalasa tuxumda. Hazırca ikisiyə üçüsü də oturtdu. Birisi doğmadı. Qaysı doğmayan dünyanı bilirmiyindir bu. Karavay. Xuda xalasa adaşmasam tuxum doğurtdu bu. Bunam doğurtdu. Birinci o tuxuma girgəni şu. Yani. Bir ailə etik koşu qopuz buna. 4+1 deyəm vəc. Xoraz ötə belənd iri vəc. Ötə. Kuyruklarım uzun, sürgünlü öyle tuttu. Xoraz 2 tülək. Məkyallasa cüce məkyan. Cüceye tülək et koşu qopma. Xalası zor vəclə çıxadı burada. Tuxumun yenə başlayımız bana. Kan doğmat mən bana tuxumunu görədik ama. Kana. Oh, yine abunatçılar. Sizler bilen ekskluziv dedik yine axı. Neçə tuxum var verdə. Bir de 2 tuxum bu taxta tuxum. Bu şulan yanına doğuş üçün ətik qopanmanın taxta tuxum. Bu hem tuxum yeməslik üçün zor lifehack ekan. Şunun üçün taşak qopan taxtadan yasalgan oncuk tuxum bu yasalgan. Qadimgi vəc bu. Lekin bunda ise 3 tane ekskluziv tuxum yine sizler. Aytgan yerimde. Birisi doğuyandirti dedim ki. Üçüsü de oturttu yani odan halasa. Bulan aslan yiyinlap başlayımız. Cüce çıkaramız buradan. Zat çıkaramız zat. Tuxum sorat durad izle. Xuda xalası özüme bir pərtə yiyinlə basam oldu mu? Şərt əməz köpsü. Az olsun saz olsun ilacı barca gerek adamlara bərin. Hazırca yine 3 tuxum. Özüme aslan bir pərtə yiyinlə basam oldu mu? Yetərdi. Yine cayınız ötək qopma. Her daim bu özüm videolarımda aytqan teyləri kupquru. Tavukla məkallah şöyle girip doğadan tuxum beklek koyma kurat yap karangıraqa deyip. Yine zatla. Atası enesi məlum vəcdiydi ki, iş vəcdi olar şolar. Videonu şöyle azıcık toxtatıp duramız. Kanallarını asla sekin göstərəmiz. Tuxumlarını alıp caylaş gerek bana. Bunlara dənə berəmiz. Videonun axırına da görüyorsanız da sitədən sonra qaladan verəcəm. Like, comment. Şunlar sana yemişler. Abone ol koyarsan umum istan çıkmasın.